yikho lokusitha sambe vele uyakwazi mina yeke ngifake entweni ezingane eziqondakali Soweto Guest Lodge level ayidlali phela yikho lokusitha Soweto Guest Lodge kathi kunje yazi ngangikhaya umbheda nje ngizamfikela imoral futhi kazi ngizidla uzani lapho kunjani la yakwazi lapha nje last time ngiserumini lele imbheda lo kwakuyidouble bed batshintshile impilo kuze ngiyapha batshintsha yonke into yeso even lokhu okwakhona ibhodi yakhona incane kulale plus ayingekho this fluffy so le ndoda isoft like yonke into nje lapha uyalala gayi ulale nje plus akulansikizi futhi manje akulansikizi last time kwathi kwabuya la uyacabanga lapha ngikutshela ukuthi ngidosisi wami last week lapha ngisho ukuthi ngidosisi wami sasilapha nje lapha kumnandi lapha ndoda plus le privacy yonke nje akufanele la ngale kine amakhokho bembhedeni enganithiwa iqondakala amagetsi ahleze khona hayi indawo vele yale ngabafazi lodwa la ngidosisi wami into emasisi wami khona apha kanti amazosisi wami awusisi khona sasidosisi wami Yawuzwa vele umbhede wakho ukuthi uyahamba. Right. Awukhali vele wayelokhuze lapha elokhuzenini ekhole la. Vele kwakungakhali not even umuntu okunest room lapha kezwe ukuthi kuyenzakalani. Ungakhali njani sisi wakho ekhona? Hayi, anti sasifuna ukubona ukuthi kwenzakalani kunjani. So, akunandi. Ulo sisi lingothu. Sasiyithulo sisi wami. Sasizilakisele nje. So, usisi wami ngangamfonela sisi wakho ngimbuza ukuthi ufonela uzakutshela ukuthi sasila. Ngimbuza ukuthi lake la kuya yini eSoweto Guest Lodge. Ubuza ukuthi unakho uqinisile yini ukuthi beliseSoweto Guest Lodge ngaFriday. Uzakutshela ukuthi la liphonga uzolala linguthu. Sake sizolala singuthu losisi. But zazigakuchaza kwazi. Kodwa njengomuntu ezinye inkulumo ziyadisappoint umuntu. Noma sithi umuntu ufuna ukumthatha kwesokuthutha ezinye inkulumo. Manje ukusokukubi lapha kuyini? Yini esimbi la? Uthi khathi wena athi uthi ususiyalala lodge lo sisi wakho. Ingini khona. But baby angakutshela mina ukuthi ngiyelodge lo sisi. Bisiyalala nje lodge. Lapho iSoweto ndoda iSoweto ayibona la ukuthi ilodge yakho njani. Ilodge phezulu ngiyabona ukuthi. Uyibona nje lawa asolapho ngabe uphona uzoyenzela into ezingena ngqondo. So sasizibuyele nje lo sisi wami yabona le accommodate nje lama girls out everything nje accommodate bona kwakho nje ukubuya so yikho ngulawo ngulethile khona la because I know nje ukuthi you have a good time mina ngizincede Johnny azincede lapha sizincede mina bese ngifuna ukugeza lapha ngeke sihle sizilalele ngoba sendiniwe yo haya nguthola umsulwa la hayi ngiyaqala ngigeze phela before ngisiba umsulwa